Da kajing jau mat wan phai biang u Angel Di Maria syaka klub kabarim kajung u ka Atletico Rosario Central hadin ba ulamino naka klub Benfica. Laka ya u Angel Di Maria haka katsau tarik penai baar ha usnam kat kendai spa Prabu pra ha Rosario Argentina kadupa Amerika. Une urang elekai football ubaken sai kari Argentina ula leit ban penyaso bat ke klub Rosario Central ha usnam Arajar San bat ha usnam ajar niau ula leit ban penyaso bat ke klub Benfica. U Angel Di Maria ula leit ban penyaso bat ke klub ka Real Madrid ha usnam Arjar Spau ka Manchester United ha usnam Arjar Khatsau ka Paris Saint-Germain ha usnam Arjar Khatsan bat ka klub Juventus ha usnam Arjar Arpuar bat ha usnam Arjar Arpulai ula leit ban penyaso biang bat ka klub Benfica. U Angel Di Maria udai player ubalai kailang bat u Lionel Messi ha ka national team ulai rabru ban penjob ya ka World Cup ya kari Argentina ha usnam Arjar Arpuar ha Qatar. U Angel Di Maria ulai yoru ban tap hadu arspa spau gol bat arspa live ndai teli ki assist ha ka career ka jung u ulai yo ban khurru hadu live ndu teli ki trophy kentup kawai ka UEFA Champion League ar teli ki Copa America bat kawai ka World Cup. Hendrai menta u Angel Di Maria ulai yo biang kalat ban leit phai chalaying syaka klub kabarim ka jung u ka Rosario Central ha ka League Argentine Primera Division. Te tangkat ne perlok ngin saya sempat haki next video. Kublai Shibun.